even iziba lezi kuthiwa kunenyoka ekhanyisa ngelamba umfice edoba yedwa ebusuku ngenet. Inet ingozi ezibeni but enedoba ngami umbuzo ukuthi makuphuma inkanyamba la uzokwenza njani athi angithi uphethe ucelemba nami ngiphethe ucelemba mayiphuma la sayibulala siyithwale samsuyihlinze ekhaya. The way he was brave, you understand? Yeah, no, that's even amabhunu bekamsaba lo muntu. Okay. Because way problem. So he's the one owangifaka kulento yemali yezibhoki. Okay. Because uyena wakayihamba vele. Oh. Uyena beyihamba lento yemali yezibhoki ngisamncane. Malume, why ubuye udabuka izinto kanje? Athe mshana izibhoki zisibulele ngenduku. Sukubonke. Sigijimiswa amabhunu lapha entabeni. Amaphoyisa asitshesha amaphoyisa kathi dlala izibhoki. Uyabo? Kwathi mangithi 18 wathi asumdala manje. Sekuyisikhathi sokuthi sihambe nawo sofuna imali yezibhoki. Kanti luckily sothi siyozingela ngelinye ilanga. Qhamuka imbuzi. Okay. Emhlophe imbuzi clean emhlophe. Yes. It was the first time ngibona imbuzi nje. Then athi yena siyibambe lembuzi. You understand because ihamba yodwa ehlathini. Asibambe sihambe soyifuya kube yethu. It was not the first time sibambe imbuzi ngizokuxoxela kokuqala. Okay. Okay, sayibamba sayilandela lembuzi yangena emgedeni. Yabo? Okay. Masingena emgedeni sithi siyolandela imbuzi. Nanka amabhodo. Lamabhodo amakhulu la amnyama lawo. Elinye selize latsheka lachitheka. Ama-coins achitheke phansi la ama-pounds la ayi-triangle. Okay. Uma sikhathi sithi siyayixotsha vele kuqhamuka ikhehla lebhunu. Lamabhunu lakudala afaka ama-uniform akudala amabhunu la pink la anamademu acijile. Yeah. Lithi leli bhunu yabafana bakamthetho. Mind you akaze simtshele isibongo. Akasazi we see him for the first time and samangala ukuthi lo muntu uqhamukaphi. Uyabo yathi yabafana bakamthetho. Nifina ifuna imali sithi na siyifuna imali athi okay. Wena mfana akhombe mina athi wena ngoba usumdala nanga umuntu efanele athathe lento le. You understand? But before we start sifuna usilethele ibhunu umfana webhunu ongakathombi like a small boy yabo and bring to them in